O nang masuzung chuka nang sa naday man to pahuntes na makadiwdi. Ito kempe kagumpa katupa. Jesu namin intungan kong tiyapi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tung damangay ito pa na. Tuni kalkat hit kalkat. Nikat nidikat. Naikat hit naikat to pa ng kalson piin. Ite. Tulay ta kina. In khuay pok lo hang zong. Zatowa mi tampi. Zatolum ding. Si yang ngak zong mi tampi om ding ah. Ay kele zong mun tom tom ak gil kia dang ta mi tampi om ding ah. Gal to aboy na kikap kap asisi zong mi tampi izak imu hiya. Ayon to pan amite. To bang haksat na. To bang gente na te to ong kisok sak loy na. Tunin na. Nuam takim to pa na mamin pat dingin ama bedingin ong cidam takim suwak na tagilan mo na. Ite yung kaikok man amasan mintan na levang na patoy na kempe ito papasyan Jesus Kristo nga ipiyayi. Ito pa mintan na levang na kempe tang tontong tahen. Amen. Idek pina katbe kituak takina. Ito pa hoyi Ji ina tumbe kituak tan. Ikut telam to si jen. Ji ni khat ni tum. Tâu bao hi, amen. Tâu bao hi, amen. Tâu bao hi, amen. Ito bao hi, amen. Amen. Tuni na kikup ding na lai siyang tubang tel kayam chile. Ipasyan kamang pen nung ta vang len hay maman tuni na pasyan tupen. Nambat ka na. Nisi minunta na ite ari lamong na. Na tun kaya din lamong lak may vakia chima ba na tunin na ete din lamong lak may vakia tunin na ete din na nunta na ikalason dia din kempe nisi minunta na din onggil o makay pasien tu pasien kamalay maban tunin na zangsa zangkai ngai sulun tunin na nisi minunta na te lai siang thoma bulpuin inunta ton tungding amasanuhan ton noming. Topa min thana le bang na ken tang ton tung ta hen lai siam thu na buak kimule na enun la Apollo tem song tuni nong pok kilo song ni dang chiang na ong han chiamun la na lom na ge ya te kia song na ni ku na in form leo chin chiang han thon no mi Ane lo vil velom le zong kiza sakina zong mi zunai te church in zong ki pan pi dinga ki le sak di ngi chi ong tang ko no mi Galati alien ni aneo som ni na imukim ya Galati alien ni aneo som ni na ong simbelo ka Tua ahi manin tuhuna kanunta na ziapen ke hang hinon login kasunga ahong om Chris hang ahi tua hiya keima hong itin keima alingin anunta na ahong pia pasien tapa kamuan nato tulay ta in anunta kahihi. Praise the Lord, amen. Tuni la siam to sima bang yam chile tuni na nung zui polin ya keima tuni na nang le kipen pasien kasiam to isuma Jesus Christ ong tenga. Doa Jesus Christ tung tonin. Eite anung tahi. Amen. Doa nun tanang pieto papasyan. Pasyan tapa Jesus Christ eite ong tat kena ma pumpi ma ong pekia na tu ataking pok sak nomi. Doa mintana levane na hen tang tahen. Jesus to eite asikom ina tunina kikum nomi yanga
tua khá siang thâu Jesus Christ isunga ông tên thị na tu ni na ki kum no mi ya tua na ina ite Jesus Christ na tung ton pana khá siang thâu isunga ông tên ai na tu amasan ki kum dia tu ni na igen no ikikup no bolpiin bang hiam chile na ai hi bualian khat som le khat aneu khat na bang chi hiam chile hi bualian som le khat aneu khat na na ne chi chiangin imu the nai lo ilamit te nga tak piling chin muan na lung sim ne na hi amen dunia ute na ute na ichin ba akimu the na te na kichilohi dunia nang lekin ilamet ba na ba imu the nai lo na te hi imu the na te kyum the lo hi Duni na imu te nai lo te ong tung ding chi lamet na to anga i na pen na i na i chi imu te nai lo na te lamet nga lung doi ta nga i na amen do ma bain na lo to kwa ma in pasien ilung kim sak lo chi i bo len som le khat ne bu na pai su la le ha na lo to kwa ma in pasien lung kim sak zo lo hi pasien kia zuan mi pe ma in pasien tak pi a hi na thu le ama zong te pasien in thaman pia hi chi in a u ding ki sami amen dun no te na te na kum lo mi ya na lo to kwa man pasien ilung kim sak zo ngia lo chi do ma bang ina pasien pen nung ta hi omi chi in na tak piling pen na hi beki pasien pen hi nung ta hi chin na di pen kisami chi do ban nai ne tak te pasien amen chama nung pe beki amen omi chi mai to ki nga lo wa na tak pi ne na hangina pasien chama nung pe hi min chi ina tu ni na ilung sim tak pi do yu leu lo pen pasien in te lung sim khen akal a en chi pasien ya tu ni na pasien omi chi na tak pi na ne tu ni na pasien in ama kam chem let sum ong pe ni hi ama kam chem khasyang tho nang sunga ong teng di hi to pen khasyang tho koi pan king hiam chi na ham bi kai amen na tung ton panai nga khasyang tho a hi to ni na na pasien pen nung ta gam ta nga om tak pi hi chi pe nyat ding to ni na lung sim tak pi to na nei tak pi di mi mal kim khat chi athak ina to pan ama he pi na mi mal kim khat cha lung tung sak ta hen to pan mi mal kim khat cha pang pi hen din asim na pai ki le ha galati alian ni na in lai le ha eite pen bang diam chi le thu kham tung ton pana eite pen midik ong ki tang sak ilowa na ha ai amen amen tori na pasien in thu kham ong pia Moses tung ton ni na to thu kham zui zo na to kwa ma in midik ki tang lo wa eite na thu kham tung ton pana hilo zon Jesus Christ na tung ton panina midik mi hoyang kisim te panai amen thu kham hilo ina tunina sem na pan hilo zoi na tung ton bek panina do na khoi pan hiam chi tak chen
Jesus Christ na tung ton panin mi hoi ina ong kisim thei pani. Amen. Amen. Thukham zui ka zui zo mani ichi le pen Jesus Christ si na amok na ichi. Amen. Doma ba nute naute. Dua hi le Jesus Christ ina thukham to mo na thukham tung ton panin dik na hi ichi le Jesus Christ sunga iten jong mi mo hi di hiang jin poli tuna Jesus pen ite at dinga ama iu na tung ton pan ite dik tan na inga na dinga ong ki pe kia ai. Amen. Amen. Dina sim na ba Jesus Christo ite sinam te tunga akikil ko mianga dula taka inun ta na pe eya nung ta lo zoina isunga Jesus hong nung ta izoa doma bangin to Jesus Christ inun ta na ina na pasyenta pa Jesus Christ na tungton panahi. Amen. Ama pumpi mama ki bekia ya. Do mama hi pasien happy na ina. Chebe. Eite arin. Ahoy mama hi. Amen. Amen. Do ni naute naute. Anel som ni le khat na in pak le Galatian lian ni anel som ni le khat na hibang ka gen chiang in pasien happy na thupa ka de lo na hi ke ya thukam zui zo na hangin pasien to ki por the na hi le sim lam te tunga Christ na amok na hi le ding hi achinom ka zoi. Amen. Amen. Hilam na ute na ute hibang ka gen chiang na pasien happy na thupa ka de lo na hi ke ya chebe thukam zui zo na hangin pasien to ki por the na hi le thukam zui zo mani na pasien ne ite ama to ki por the midi ki nong sang ni le Jesus Christ si na amok na hi ding chi. Amen. Amen. Thukham zui zo na hang to wa ma ina midik mi hoi chi ngak lo wa ete na Jesus Christ midik pa yu na tung to ni na pasien midik ka sang the ka hi. Amen. Amen. Do ba mi thana le vale na khen tu tam ton tu ta he. Amen. Do ma ba nu te na te nai chin ba pasien tak pi chi nai Abraham pu pi na pu pi Abraham in zo pasien mani na ma milikin ki cham te hi chi la san tu su. Amen. Amen. Doma mangin Abraham tung ton pa na pasini kam chia mo ma ban ei te zong na tung tonin Abraham suan le khat te i the. Amen. Amen. Donin na hang na Abraham ni na pasien mani na milikin ki sanga pasien kam chia mo ma ei te na tung ton ma pa ni na Abraham suan le khat te i. Amen. Praise the Lord. Do ba min than na va na ki tang ton tu ta he. Amen. Na siang tho sunga again sama ba ma ei te pen hi lungdam na thu gospel tung ton panin
Iup na tung ton pan Abraham tunga nang suan le khak na suan na khak tung panin lấy tung mi kem pen thu pa nga dingi chi atang tun na ai. Amen. Amen. Thu kham zui zo na hi lo wa up na hang hi do up na pen Jesus Christ up na hi. Amen. Do pa mi thana le ba le na khen tang ton tung ta hen. Amen. Do hi le chebe ipu pi Abraham tung ton pana ama up na tung ton pana 18 ama son le khak Jesus Christ up na tung ton pana tunina ama to ki por thia pasien ta Abraham ta te iso thina pasien ni kam chem na om ai na thu athakina itel ding na ohan thon mo mi. Amen. Đuổi lệ thu kham to mini pasien bet to thu kham zui na to pasien to ki pol thei hi le chebe pasien to ki pol thei na thu kham kem pe i zui ko li chi to thu kham man nun ta ko li ni chi. Amen. Ai Jesus Christ na to pasien ni sam siat na tung ton panin eite pasien ni sam siat na mo na tung ton panin to thu kham panina eite hong tan hiai na ama singlam te to ki khai. Amen. Singlam te to ma ki khai mi pe ma sam siat na thuak chingya thi duina eite tang le sam siat na ma nong thuaka ama in hong tan hiai. Amen. Dunia itu tu sam siat na panin Jesus Christ hong tan hiai. Amen. Tu pa min thana le vane na khe tang ton tung ta he. Amen. Dina again sama mana thu kham zui zo na to kwa ma mi dikin ki sang ngi lo wa up na hang hi do hi le te tu la de nun ta na ba lai siam cho chi ma ban mirik te na to nung ta ding na to kal son ding chi do ni na ite na to nung ta kal son ya na to nun ta nan ba la met na ani te hi do na hi le ba i mu te na lo la met na ani te hi. Amen. Amen. Do pa mi thana le ba le na khen tam ton tung ta he. Amen. Gatialian tu menel som le lina. Chris nei te hong tat na pen. Ten yêu na hangin. Pasien na hong chiam kha siang to nga in. Pasien Abraham tu ma a chiam pa te zong. Jesus Christ hangin. Gentle mi te tu ma akipiak te na di. Adik na hi. Amen. Amen. Tô pa min thana le vale na khen tam tol tung ta he. Amen. Dunia Abraham tu pasien in kam cham thu pa pen. Dunia ai gentle mi te tu ong tung ta hi Jesus Christ na tung ton. Amen. To Jesus Christ na tung ton pan pasien kam cham khat siang tho nang le ki na nga hi. Amen. Dunia to khat siang tho na nga thinarin Jesus Christ na tung ton bek pan ki ngai. Amen. Dunia Jesus ina kei mo na tang din mo na sam sian na thuak sakhi chi na na tung ton panina na tung ton pan pasien ni eite ong khasyang thuak kam che ong pia do nga the hi. Amen. Dunia hi pen koi pan ki nga hiam che na tung ton bek pan hi to pa mi thana le va na khen tang ton tung ta hen. Amen. Toma banu te naute. Evsalian ni aneu get na pan ko na in lai le. Na tung ton happy na tung ton pan eite na to.
ki hon hiat hi be ki hi eite sep manilo pasien lesung ahi hi chi amen Amen. pasien piak pasien lesung hi tangiera hi amen to ba mi thana le vale na khen tu tam ton tu ta he no teu na hangin pasien hong he pi na to hot khiat na anga na hi u hi no te thalo na hangin anga Halloween pasien hong piak hong ai Amen. praise the Lord Amen. to pa mi thana le vale na khen tu tam ton tu ta he Amen. den ai sim na Efesalian chum anel som lina Chris nei te hong tat na pet te in na hang che na hangin pasianin a hong chiam khasyang to na in pasian Abraham tu ma chiam tu pa te so Jesus Christ hangin gentle mi te to apyak the na ding adik na hi Amen Amen. Jesus Christ na nei te na pasian in a hong chiam khasyang to na te hi praise the Lord Amen. do mo ye la mu na Efesalian ni neu gen na bang chi no teu na hangin che be pasian in hong he pi na to hot kien na anga na hi ui amen no te thalo na hangin anga Halloween pasian hong piak hong ai to pa min thana le van na khen tu tang ton tung tai to ni na ute na Jesus Christ na hi na tung ton bek panina pasien to ki por thia pasien in medikinong sang the pani Jesus Christ na tung ton bek ma panin pasien kam chem thu pa ki nga the ai to ni na ute na te attack ni po ni o han thon no mi đâu pa mi mal kim khat che thakin zum thu khading na tel sem phang pe hen Amen. to ma nu te na te tu la ta ke nun tak na na to inun tak ma bai hi na sunga han chem takin ilung doi ding kisam lung doi takin han chem takin na to inun tak ding kisam na lo gam tan nam na si chi dunia te na te na tung tonin i gam tan na zong to ila ding pen akisam ai dunia na thu tel hi le ikisap ba lung doi taka han cham taka inun tak di na to kalswa nung ta in na ma to gam tang ding ya na ma to kalson dia amen Amen. do pa mi thana le va na khen tu tam ton tung ta he Amen. pasianin ama happy na Jesus Christ na tung ton pan akina hiya pasien khasyang tho Jesus Christ na tung ton bek pan akina hiya na tung ton ma panin eite na milikinong kisanga thukham zui zona banina milikinong kisang hilo zon thukham zui zona to milikinong kisang hile Jesus Christ si nai amok nai dingi chi Amen. dunia Jesus Christ si nai na singlam te tunga kikil mi peuma sam sen na thua khi chi lai sem tho su omma boin eite tangia pasien sam sen na thua midik Jesus Christ na tung ton pan pasien khasyam thu anga the i na tung ton pan pasien happy na na tung ton panin pasien khasyam thu anga ya aswak ta ki hon hi Amen. Dunina na to kalson dinga na to nung ta dinga na to lung doi takin ngak dia ma na to na juin gam tang dia amen Amen. dun again ke pasen kamal thunung ta azangai ma kim khat chiatina athakina topan alamdan lungsim kong kha khami temon saka
ama sunga zum thu a khasen sem nin to pan mimal kim khat chet athakin tu phang pia hen chin min thana le wang le na khem to pan tam ton tum ta hen Amen.